ngapain bang di situ? Gi, gosok apaan lu Gi? Di situ nggak ada kerjaan aja. Iseng-iseng gua apa daripada pusing gua gosok batu kali aja laku dijual. Gua jual kemarin-kemarin kagak laku-laku, kagak ada yang mau make batu gua. Abang serius amat bang, gosok apaan bang? Wih, batu digosok. Wah, batu mahal tuh, banyak yang nyari. Iya, batu ginjal. Bikin orang ketawa. Harta Junior nih buat Bang Adi Jojon. Bang Somad makannya bihun, makan semur, makan sop kaki. Jojon Junior, selamat ulang tahun. Yang ketiga, panjang umur murah rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari Bang Haji Sodik, orang yang paling ganteng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.